Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Tolo hi siku ra vunharhu Mawuwani kwala ka lembe ra 2023 eShawela ePalms eJoni eka Xigaza Monday a yi chayanga kahle. Ha swi tiva leswaku ri musumuni un'wana na un'wanyana ku va ku ri na ntirho wo fana na lowuwani. Kambe tolo hi nkarhi lowu xiyimbeleri Benny Mayengani the President va karhi va nyanyula ntshungu naswona va karhi va cina hi risimu ra Vayuda ku vi kusuka madzolonga laha ku nga na nkandziyiso lowu nga ku jikajikeni ka swiyenge swa mabulu ku hambanahambana ka swona laha ku vonaka vanhu vambirhi va karhi va khomakhomana a ku haha karati emoyeni. Loko hi karhi hi landzelerisa ingaku mahemuhemu kumbe maheveheve ya vula leswaku ri nyimpi leyiwani a yi ri kona exikarhi ka Manyangatse Viko Misa na Lekker Stylist. Kambe ha ri ku yeni emahlweni hi karhi hi lava byin'wana vulavisisi ku va heta kuma ntiyiso wa leswaku ri nyimpi leyiwani kahlekahle a yi sukela kwihi ku kala vakulukumba lavambirhi va rahetelana kumbexani va susa nyimpi hi nkarhi lowu xiyimbeleri Benny Mayengani the President a va karhi va nyanyula ntshungu. Kambe nkandziyiso wa kona va karhi ku hangalaka eka swiyenge swa mabulu ku hambanahambana ka swona. Loko hi karhi hi kuma byin'wana vuxokoxoko bya mayelana na nyimpi ya vakulukumba lavambirhi hi ta avelana na n'wina kwala ka channel. Se ku endlela leswaku ri mi nga saleli ndzhaku nkarhi hinkwawo hi kombela leswaku mi tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Dilolostro.